جوانو تازہ ہوئی درد وول دل ہیت مدثر گیلانی آجی چادر تراون کھورن بیٹھ دپن چی خدا راول واپس رحمتی جوانو کمیو راو روی وات نبی اسا چھئی ویکن دمائی آجی سوی نبی یلی آو سجد ترون دپن میانی سمت از مغفرت یا چوی سوی نبی دپن یلی قبری وولک آخرس یلی قبری مبارکس بزود رسول کریم دپن صحابی اس گئی قریب اس یلی پنن گوشنی دپن یمن گلاب دہانس اس گسن حرکت امی ساتھ دی ایس دو بما نبی کیا کرن آخری وقت دپن یل نظر تراو نبی ونن خدایو باس چکن مگر مین امت اکتاش کیا دپن یلی جبریل آو اسرائیل آو فاطم صاحبن دپس اے نبی اوڑامت کستامت امسی چھ اتس کیت بنگڑ امس چھ گیندامت باز چھس کھوژان امس نبیان ونس فاطمہ یہ چھس یس مالس ماج چھ جدا کران یہ چھس یس کور تہ ماج چھ جدا کران اللہ اللہ میانو جوانو دپنس فاطمہ یہ چھ یس نیچوس تو مالس چھ جدا کران یہ چھ یس خاندان چھ برباد کران فاطم صاحب اوس ٹوٹ پنن مول آج دا ٹوٹ یل نبی اوس یوان کر گوڑ بوس کران پنی گوڑی جوانو اے بزرگا بیدار گسا موت یاد نہیں ہے بزرگ بیدار ہو جا بزرگ بیدار ہو جا جوان بیدار ہو جا قبر کرو یاد میری جوان یس قبر ونن دپن یہ میں مز گاسا وسن یم لڑکائی شسس ہمن لڑکائن رلاون عطا زائب قبر کون کھوچان چھو موت چھوئی سوتائی حتی جوانو کتو چلزے خیلی مز کڑیو سارت کٹ حتی موت چی شربت چن رسنا بلزے سلکون گیوک سیدت گت وقت آچوی تلاتین پت چین کھا یلی جوانی ہند باس کرنے نبی یلی بوتا جیسے کلام کردس یلی بیاکی اچ بیٹ ات دائی تو چشم قریبان ات پنس بان شمبو ملن والی اللہ ات پنس بانس لباس لاگن والی اے نفس کوتا دھایا گز غافل اے نفس کوتا کرے خدا اس نشے سدو فرمان دونس فاطمہ روز مزدین پنیل وی صاحب یو اسرائیل علیہ السلام اندر تمس اسرائیل کیا کرنے آخ مچ معلوم آشی روح سون قبض کرو مگر میں چبوز مت چکواریا تکلیف واتناون کوتا چکواتناون دستاٹ نبیو قربان لگئی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لحظہ کس نیکس دچزو کرن تو یس چس داغ باسن یوت زندہ یہ ژھاولس مسلوالو آئی وہی تو برداشت کرن والو
لباس گڑت قزت ددن والو ہائے ہائے اللہ وچھو میون نبی دا لگیا میانہ نبی لا زور بیا میانہ نبی لا لگیا من زندگی لینی تے قربان یا رسول اللہ لوگ سیا ونت میانہ نبی میون کرہن ماز لگیا میون دل خون لگیا میانی جوانی لجیا پائی نازنین لگیا چانس نالینس میون مسل لگا چانس نالینن میون چشم میانہ نبی فرمان نبی صاحب دبس اسرائیل نا 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 تم آشن کمزور تم کرن برداشت تم کرن برداشت نیر کاما کرخنا کونڈ کیو کت کتیو ون کرن مازا چو چھل بیول حتا کت کتیو ونو نبی شفیق نبی سزداست حتا کمی آئی ونو امس نبی سز نبی اس کوتا چھوتا سید محبت حتا امس نبی اس چھولول واریا یوسو طائف اس مز کئی کھوت سائری کت یوسو سائری کت رات ساسل مدد آیت اوسوس کسن ورم تمس بیان نبی کم پایت کر عبادت نسبی کر یمن پاک پاین چوی کھسن ورم یوز دبن امتی امتی واہی امتس کیا کر امتس کیا گدریو امتس کیا گدریو امتا لجمس جرس شنس ہائی ہائی امتا لجمس بدکاری پت امتا لجمس غفلتس پت ٹاٹ نبیو رسول عرب صلی اللہ علیہ وسلم نازیت امتس گزاز واز پروائی یہ بنائی چی آسری گسر یہ ماز لگی بھی چرسن کوڑی سائی کھشنا فیس بکست نیچن وائی افسوس کوڑی سائی کھشنا نیٹست نیچن افسوس حتا وائی مولویو وازا مکلو پڑت تلا کرمو رجوع رسول خدا تلا جوانو اسیا تھک وائس پرن تلا تو کرمو آتھ نبر نبیس یا رسول اللہ یہوی نبی دبن دبن جز جبریلو نیرو نیرو اسرائیلو نیر وی آز کرز میں سوری عذاب میں نسمت از کرچ ادا لگیا بیاج نبی ادا سومت بیاج نبی پدون رات بود بیاج رسول خدا پنون رات کرن ماز بود تایی کیا فرمود عاشقن رات اس ندری نیت ایم کلام نئی عاشقن پار پار کری ساری چی نہیں ارچی نازو بند خاطر تیا اگر اڑن اگر گھر یختم کرنے نا شورتی قربان جائے برسے زنی چی درائی تو تندبن نبیس گشم نو دعوت اس خلل گسن او چملول مہراز آمد کر جابر چکبو چکیا چوی سینس بیٹ دبن بیتی چو درد پنن شڑے دوز داغ چم مگر رسول خدای چنا سونیو وائی کوتا گو غافل مسلمان وینا چس حجاب دی دیون لاغن
کوڑین دپان حجاب کڑیو نبر وائی غیرت کوتو گو مسلمانو محمد بن قاسم کوتو گو سچاوا قبری وی رود ناکا مسلمانی ضمیر گشا بیدار دپیا بہ کر پنی بی پرد ثنا چک بوڑن کر بی ونسی بینی بے پرد کو درائخ موجی بے پرد کو درائخ یہ چکا چمکلیو یا یہ طاقت تیو میں ونن عطا مالیو چھت کلمہ پڑمت نبی سن چمکلیو یا یہ طاقت پنی خانداری ونن یہ لباس کیا چھت لوگمت عطا ونی ہس کمیو زبائی ژے پان تجھک سگریٹن من ملوث ژے چھک پان ٹی وی وچھنس من ملوث ژے چھک پان بد کرداری لوگمت تچکو سوانی ات وتہ پیٹھ دپنا سوری عذاب کرزِ محمد عربیس مگر میانن امتین سزا کی زون حضرت ابوبکر صدیق دپان صدیق اکبر کیت زو اوسس وندن اما کیت زو اوسس وندن تیل صدیق اکبرن بوز نبی صحبت چھ نیرون مکہ پیٹھ مدینہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پریت دو شامن جلدی تہجد وقت یوان برانڈس پہ تراون پنن پان ہپر چھنا رشتہ کن ہیر باب ہپر چھنا کوڑ تہ دژمٕژ یپر چھن ارمان کورمت نبین وون مے چھ ترے چیز پسند تہندِ دنیا کیا یا رسول اتر چھم پسند زائی چھم پسند یمن بچہ زیادہ آسن وہ آسن جنتس من 7 صف نبی صاحب نہِ امت 3 آسن باقین امت بی چھم پسند نماز من میان چشمن ہز ٹھنڈک ییٚلہِ یہ نماز تراون چھُ کیا چھُ کران رسول خدایو فرمو برسوار دو چھ مے واتن تمامن ہند اعمال برونٹ کن کیا کرت ہفتس سوری چھ واتن نبی صٲبس نش نبی صٲب چھ پران یہ گو فلٲنۍ صٲب یہ گو امس مول یتت کورن یہ گناہ یتت کورن یہ سوری چھ وچھن رسول پریت برسوار چھ وچھن وۄنۍ ییٚلہِ نیکی آسٮ۪تھ کٔرمٕژ تہٕ کیٛاہ آسہِ وچھن وۄنۍ ییٚلہِ بدی آسٮ۪تھ کٔرمٕژ تہٕ کیٛاہ آسہِ وچھن وۄنۍ فرماون قیامتس منٛز آسہِ کُرسی بِچھٲیِتھ تتہِ ما گژھِ یِتھ کٔٹھۍ حساب جمع تھا یہِ تہِ گژھِ حساب نہ اکہِ بُلاو غلامس نو اژو اندر بلاونا چی رسول خدا مدثر صاحب اژو اندر بلاونا چی رسول خدا علامہ اقبال یہ سو علامہ اقبال اک دہ بہت پنس دربار نفرا کھو مہنوس دپن نیر نبر دودان کیا رات سنس بجم 3-4 نہ ونکن کت بن دود ژان پھلن جائے دکاندار یہ درو نبر تقوا وزو کیا ات وچھن نبر کن سفید ریڑ بزرگ نورانی بزرگ بہت امس دود امس اور یہ دود نی ام یل دود نیو وہ بزرگ گو تم ترائے لاپ 2-3 سہ گو غٲب گھر ووت ات بہت بیاکھ بزرگ
ام چو دود یہ بزرگ تہ درو دپنس علامہ مے سمجھی حکس تو دپنس اس نیبر کن دود کلن سہ داتا علی حجویری یم دود چو یہ گو خواجہ اجمیری تمن گاش تم یمن گاش آسان تم چستان نیبر کن ات جوڑ تم دپان وچان نور شاہ ولی بغدادی یمن گاش آس تم سگریٹ ژالان تو دہ تراوان امسی یمن گاش آسان رشمٲلۍ سٕنٛدٮ۪ن دۄہن کران ماز بند یمن آسان تم سۭتۍ منٛز امی دۄہ داند ماران مگر اگر اعتقادیو مز کانسا کر تمس ہیون گرس نار اگر ہمو مز کر تمس نہیں کہین ٹھیک ہے ات جواب ہون نیران سد پوجوان پہ ماز کھیوان ماز کھیت نیران رشمٲلۍ سن کن تمس چھا کھین گژھان چھوا یتی ساری گژھِ تم سس درج ہیڈ ماسٹر رٹ تم شرس یہ سکولن من درج بیاکھ شرا امس ایڈمشن یہ کرتن نیبر کن گنتن سکولس زار ہیڈ ماسٹر کیا اس نور شاہ ولی صٲبن درج کورمت تم